Yeah, ladies and gentlemen, abaho y'Imana komeza bari nabakoze subscribe kuri channel yacu yitwa Valave Cash. Aho muri hose mu gihugu reka mabwire ngo hari inkuru ikuba trend cyangwa iri trending. Ni video yo bita Yampano, mwite Warboy, umuhungu w'umushi ukomeye cyane kabisa, wagaragaje cyane ko ari umushi. Reka dogute tubangura. No kuvuga ngo ni muri weekend yo ku wa 8 gutyo 9 tariki hafi 10 gutyo z'ukwezi kwa 10/2025 ubwo umuhanzi wo mu Rwanda maze kuvuga ngo maze kugafata cyo maze kwamamara bamwita Yampano Warboy, ukomeye cyane mu Rwanda, ukora music za 4 beat, zakora za drill, akora zindi njyana zikomeye cyane. Ngomba kumwita ko ari host birthday, yaje kugaragara amashusho y'urukoza soni yararimo mu bintu by'ubusambanyi, video y'ubusambanyi ndetse n'umundi mukobwa runaka. Byavuga ko ari umukobwa, bamwe bavuga ko ari umukobwa bafitanye umwana, abandi bavuga ko ari umukobwa badafitanye umwana, ariko nuvuga ngo ni video iri kumara iminota 9 n'amasegonda agera kuri 32 hafi aho ngaho gutyo. So ni ibintu bikomeje guteza impungenge, ndamyashidikanya ko leta y'u Rwanda ntago ijya yemera ko ibintu nk'ibi ngibi bijya hanze. Sometimes tuza abantu mu Rwanda benshi bagiye bakorera ibintu by'amashusho nk'ibi ngibi, barimo nk'utwaye Emeline Ishanga, nababwira ko kuri ngo yamaze no kubatizwa nyuma yuko yavuye muri rehab, ndetse nyuma yo kurangiza n'igihano yari yakatiwe. Ubu ngubu akaba yaragize atya, akaba umusibeje yarabatijwe, bamwita Emeline Ishanga, umugeze wikinisha yirongoza icupa, reka mbivuga mu bwo buryo rya Heineken. Nyuma yaho rero ibyamamare mu Rwanda sinzi ikibazo bifite aka kanya, nongere kubabwira ko umuntu bita Yampano Warboy nawe ubwe amashusho ari hanze. So reka nze nyaguhereze sasa rero ngakurikira bazo kuri subscribe, namakuru subscribe nze nkwereke sasa ibyo bise ayo mashusho. Twagiye 1 2 3.